امروز دو موضوع بنهایت مهم رو یک جای بررسی میکنیم. موضوع یکم، حالا من از سرحد بیرون هستم، در شهر مالزی قرار دارم و پس از مدت میخوام به روسیه برگردم. لیکن در اینجا یک فکر است که آیا من رفته باز در آمدن میتوانم یا نه؟ و موضوع دوم باشد آیا ما با پاسپورت تاجیکی میتوانیم که در مارکت پلیس ها بیزنس کنیم و خودمون در دیگر جای باشیم و بیزنس های ما پیش رود. این بنهایت یک موضوع مهم است دوستان. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم که هر یک شما خوب هستید. بیاید من از اول کمترک درباره سفرهایمان برای شما نقل کنم و در آخر باز یک دو معلومات بنهایت مهم دارم که اساسا نفرهایی که مهاجر هستند، مثلا در روسیه هستند، بنهایت برای آنها مهم است. ما طولی تقریبا یک ماه است که در سفر هستیم. در یک چند شهرهای خطایی بودیم، در آنجا در ویستافکا قرار داشتیم، آنجا رو دور زدیم، چقدر وزماجناس ها رو دیدیم، یعنی بعضی راههای بیزنس کردن و بار گرفتن و حالا باشد عین حال در مالزی قرار داریم و همیشه یک دو فکر در سر من دور میزند که حالا وقتی که من به روسیه میرم آیا مرا از سرحد اجازت میداده باشند یا اینکه نه. ولی باز یک خرسندی آورش در این است که کارهای من که آنلاین است این چیز مرا نمیترساند، یعنی در دلم یگان خیلی ترس نیست. من رفتم، اگر توانستم میدارم، اگر نه هیچ باکی نیست. لیکن وضعیت های وقتای آخر به همه شما معلوم است که حالا چه خیلی در سر مهاجران یک مشکلی وزنین هست. یعنی باز یک سپیسکه 120,000 نفره برآمد که این یک چند یعنی بحث‌های دور و دراز دارد، بحث‌های برانگیز دارد. بعضی میگن که تا 5 فوریه اینها رو دیپورت میکنند، بعضی میگن که تا 5 فوریه باید اینها برآیند. خلاصه که این یک موضوع بنهایت مشکل هست که حالا دقیق همه چیش معین شدگی نیست. ولی من خواستم که راههایی رو برای شما پیشنهاد کنم که تو از حل این مشکلی شما آسان‌تر برید و آینده هم در چنین حالت‌ها یگان ترس در دل شما نباشد. خوب دوستان عزیز، اکنون حالا نفرهایی که مثلا از سرحد میبرید، بعدا شما نمیدونید که آیا عبرت بر میگردید یا اینکه نه، تنها خداوند میداند. از همین صبح ما باید چیکار کنیم؟ ما برای خود یعنی راههایی رو سازیم که وقتی که رفت ما از سرحد برآمدیم با چنین مشکلات رو برای شدیم، این گپ‌های من اساسا با مهاجران زیادتر دخل دارد. در چنین حالت شما آرام باشید، یعنی دل شما آرام باشد، باز توانید که از دیگر جای کار کنید. چنین امکانیت برای همه هست و من یک چند پهلویش رو حساب کرده به نظر گرفته آموختم. من که در طول چند سال در این ساحه تجربه دارم که کارهای آنلاین رو چخیل ما کارهای آنلاینی کنیم. از دیگر دولت ها رفته، من خودش در 5-6 ماه یک بار در دیگر دولت ها میبریم، یک چند دولت ها رو دور میزنیم و همیشه آرام هستم که کارهای من رفته ایستاده است. و من بسیارتر فکر کردم نفرهایی که یعنی پاسپورت تاجیکی دارند چه خیل بیزنس کنند. نفرهایی که مثلا پاسپورت روسیایی دارند آنها میتونند که ایپی کشند در مارکت پلیس ها، در ازون، در والبریت، در این جایها کار کنند. لیکن نفرهایی که پاسپورت تاجیکی دارند آنها چه خیل بیزنس کنند، چه خیل درآمدهای خود را زیاد کنند، چه خیل از سرحد وقتی که برآمدند کارهایشان پیش رود. در این حالت یعنی یکی از پلتفرم بهترین اویتو رو من انتخاب کردم. در اویتو شما میتونید که با همین پاسپورت تاجیکی درآیید و در اونجا بیزنس کنید. تنها وریفیکاسیون میگذارید، بیزنس خود رو میکشید و در اونجا بیزنس کردن به نهایت آسان است. چون اویتو در سال 2021 به یکی از مارکت پلیس ها مبادل گشت که یعنی در اونجا مردم چیزهای به نهایت قیمت رو باور میکنند و کلینتایش نیز در اویتو سخت باور میکنند، چون که یگانه مارکت پلیسی که در اونجا چیزهای قیمت به مانند خانه، داچا، ماشین های قیمت، یعنی چیزهای به نهایت قیمت در اونجا خرید و فروش میشد. و این چنین یعنی حالا مارکت پلیس شده است که در اونجا تمام چیزهای نو رو میفروشند، بیزنس میکنند. مثلا از خطای بار رو میزنند، در اونجا میمونند، در یک هفته اپتو میفروشند میرود، یا اینکه روز نیست میفروشند. ما هم برای آنالیز کردن یک مغازه شدیم، در اونجا کراسوفکا رو موندیم که در یک مدت کوتاه به نهایت رزولتات خوب داد و این رزولتات رو من باوری دارم که در دیگر جایها شاید در 2-3 ماه میگرفتیم، لیکن در اویتو باشد در یک مدت کوتاه این رزولتات رو گرفتیم. پلوسای اویتو همین است که در اونجا ایپی لازم نمیشود، رزولتاتی تیز میبینید، با همون تلفن خودتون هم کار کردن ممکن است و اگر یگان نوتبوک گرفتید
боз ҳам кори шумо осонтар мешавад. дӯстон, як чизи муҳими дигарро гуфта гузарам ки аввал видеоро то охир тамошо кунед, баъдан ба ҳамон силкае ки дар поён мемонам дароед. мо дар як телеграм канал чӣ хел аз нол авиторо кушодан чӣ кор кунем ки аккаунти мо блокировка нашавад, кадом роҳҳоро пешгирӣ кунем, чӣ хел аккаунтро профессионала дуруст кушем, як дарс карда дар ҳамон телеграм канал мондагӣ ҳастанд ки шумо ҳамон ҷо доред ва оҳиста оҳиста яъне қадамҳои аввалин авиторро аз ҳамон ҷо ёд гирифта метавонед ки профилҳои худро кушода ва боз бизнес кунед. Инчунин мо ки дар Хитой будем, якчанд имкониятҳои хуб буд. ин чизҳоро ҳам дар ҳамон ҷо мефаҳмонем то ин ки шумо оянда аз ҳамон ҷо боз заказ карда тавонед ки дар Авито фурӯхта пулҳои хеле хуб кор кунед. Авито на танҳо бизнес. Агар шумо дар ягон сохтмон кор мекунед, ремонт квартира, сварщик ҳастед, электрик ҳастед, шумо дар кадом соҳае ки бошед дар Авито бо ҳамон соҳаи худ ҳам кор кардан мумкин аст. Биёед як мисол мебарам. Масалан, шумо ремонт квартира ремонт мекунед, лекин клиентҳоятон кам ҳаст. Инчунин аксарияти бачаҳои мо ҳоло вақте ки барф зад, зимистон шуд, дигар корҳояшон кам мешавад, моҳҳо бекор мемонанд. Агар шумо ин Авиторо хуб омӯзед, дар он ҷо услуги худро гузошта кор ёбед, шумо зимистону тобистон бекор намемонед, клиентҳои худро меёбед. Биёед як фишкаашро оиди ремонти квартира мегӯям. Дар Авито клиент ёфтан ягон мушкилӣ надорад. Просто бояд шумо камтар Авиторо омӯзед, яъне тарси клиенти худро фаҳмед, клиентҳои худро анализ кунед ва мувофиқи ҳамон, яъне описани профил услуги худро пешниҳод мекунед ва метавонед ки клиент ёбед. Масалан, шумо ремонт квартира мекунед. Аввал бояд клиентҳои худро анализ кунед ки онҳо яъне аз чӣ метарсанд. Якум тарси онҳо, яъне кор сари вақт буд мешуда бошад ё ин ки не. дуюм тарси онҳо, яъне кор качествоаш чӣ хел мешудааст, качествоаш хуб мекарда бошад мастер ё ин ки хуб намекарда бошад, ба кадом мастер бовар кунем. Яъне барои онҳо як устои дар кор аст ки корашонро яъне качествени кунад. Онҳо аз ин чиз меҳаросанд. Ва тарси севуми онҳо ҳамин аст ки яъне онҳо мегӯянд ки агар мастер биёяду пулро гиреду гурезад, ман дигар аз куҷо меёбам. Яъне се тарс доранд. Акнун шумо ҳамин се тарсро чӣ хел ҳал мекунед? услуги объявление дар Авито мемонед, яъне ремонт квартира. менависед ки мо предоплата намегирем, яъне вақте ки дар кор шуд мегӯед ки пулро те ман мисол як қисми борро мехарам, ман предоплата намегирам. менависед аллакай ин тарси клиентро яъне аз дилаш дур мекунад. дуюм менависед ки мо бо договор кор мекунем, яъне сари вақт корамонро иҷро мекунем, корамонро дер намепартоем, яъне кори мо бо договор ҳаст. сеюм мегӯед ки яъне мо пулро қисм қисм мегирем. акнун нигоҳ кунед ки яъне шумо тарси клиентро ёфтед, роҳи ҳаллашро дар описание нависед. вақте ки клиент медарояд мехонад, яъне тарси ӯ аз дилаш мебурад ва зуд ба шумо занг мезанад, дигар ягон шубҳа надорад, биё кори маро гир сар кун. чунки шумо нависед ки аз рӯи договор аллакай ба саволе ки качества дар дили ӯ тарс дошт ҳал кардед, яъне предоплата намегирем, пулро гирифтан намегурезем ва пулро қисм қисм мегирем ки ин чиз ба клиент бениҳоят маъқул мешавад ва шумо ҳамин тавр клиентҳои худро ёфта метавонед ки кор кунед. агар рафту шумо пешбари Авиторо ёд гирифтед, рафту аз сарҳад баромадед, ягон мушкилӣ шуд, шумо дар дигар давлатҳо ҳастед, боз барои шумо имконият аст. шумо пешбари Авиторо метавонед, вақте дар Авито услугаро мемонед, клиентро меёбед, ягон 3-4 нафар мастерҳоро меёбед, ба онҳо пешниҳод мекунед ки ман корро ба ту медиҳам, ту 10% ҳаққи маро медиҳӣ. шумо ҳатто дар Тоҷикистон, дар дигар давлатҳо бошидам, яъне аз ҳамон ҷои содагиатон клиентҳоро меёбед, ба ягон нафарҳое ки усто ҳастанд медиҳед, шумо ҳаққи худатонро гирифта ҳамин тавр ҳам яъне бе ягон мушкилӣ метавонед ки кор кунед. шояд баъзеҳо гӯянд ки ин мумкин нест, ин ҳаромхӯрӣ мешавад, посредникӣ мешавад. дӯстон, ҳамон одам масалан як нафар кор надорад дар хона нишастагӣ, як нафари дигар барои ҳамин кор меёбад, меҳнат мекунад, ҳамин Авиторо меомӯзад ва 10% ҳаққи худашро мегирад. ин чӣ хел ягон мушкилӣ надорад. ин ҳам меҳнат кард, барои ин як кори савоб кард ки дар зимистон бекор нанишаст, бепул нанишаст, рафт корашро ёфт. инаш бошад, яъне барои ин ёрдам кард ки ин ҳамкорӣ мешавад ва ҳарду ҳам пеш мераванд. инчунин шумо дар дигар соҳаҳо ҳам кор кунед, ҳамин тавр метавонед ки яъне тариқи Авито кор кунед. хуб дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам ки дар ҳамон телеграм канали мо дароед, мо ба шумо маълумоти бениҳоят заруриро медиҳем ки дар ҳамон ҷо видеоҳоро тамошо карда оҳиста оҳиста ҳамин платформи Авиторо ёд гиред ва ҳатман барои худ истифода баред.